Ketheka wirigiro bwakwa ni ati ithirite na weekend njega iri Jumamosi tariki 2 mweri Jojo 5 mwaka 2026 nimbita wakabu mutharimi ngushugire ngatho cia mwanya ni bwega nonto bugututhura ugitothe nyombe nteto irairi na igweta kathetune ka mero kumakirini kiriwe. Thank you very much. Ukolo gututhingatira kini mitandao ya kinandi @Meru TV Kenya kwa mukira nteto bure gutunduka kumandena odena guntu ontuko wantuko ithombirie na igi siasa ni mbumburano yigi siasa mirengo irile kwiba two term kureba one term akiaria mubunge wa shigombunge kia Egebe South John Paul Mwirigi na lengete mathaga yawe akimeneria murengo jwa one term jurani murengo jwa aregani na thirikari akiuga batina ngwataniro ningi akitharikira Rigathi Gachagua akiuga amu inyandebene ya 2027 atithira ari kuno ntubo kwithira arutirwo gitene gukirukira njira ya impeachment kiongela John Paul Mwirigi na itete na mbere gukatha urutungo gwibwa thirikari Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Ni riboti ithuranirio na gitarirwa ni Murethi Waba. Ke opposition bandu opposition yere rawatanirite ne thiologete ne Kenya thayo opposition yu nombete gwithira ikiathukana kai ikia disintegrated no ndoge agwana mishema ne rabombete gwitha bagendelea niu wethe Mheshimiwa Rigathi Gachagua na gwithe claim burage akia rais wa Kenya baadhi mbombe gwitha ngira Meru na Kenya u muntu ogwa burage akia rais wa Kenya iwe muntu urogure William Ruto tuko mwira thayo nombete gwithira kiwata kirima na bunge bonde na MCA bira kumpiondi thayo ithirikari rakamba gwitha kimbagini niu imbia kona kuma githirikari rorerio nonto na kumenya wengo mwaka 2027 atiromba kura nonto muntu uyu na umbre gwitha akia impeached ne National Assembly impeached ne Senate na kuma ni we kwa impeached kenda romba ringi no munkarie for the next 10 years igenda aumba gwitha aki uriangu wijiringi so Mheshimiwa Rigathi Gachagua ututenu ke mathabu ya nini ke mathabu ya presidency next year inya Mheshimiwa the former governor wa Meru Mama Kawira Mwangaza uromba gwithira akiuma etene thayu inya we no the same nanga membi kisi ekende ne koti igethire kuitu otherwise iromba gwithira choka na kaithira akiuria kura kumania aki wananchi mbati thayu kisi wetera ikiamuliwa kibonde ki Rigathi but Rigathi we are very sure that uyu mwaka 2027 umanto yake yathiri agiromba kura ringi nanga ye tucinda netikira rais mwaka 2037 no ndo membi no bethengi serve my second term no nte kuma 2032 ni ateomba gwithe karika lakini thayu when werie biwa kure the bargaining power lakini ukure the bargaining power era wananchi bila wenda bithithika ndene Kenya tuba gyandu babonde be impeached bao the bitterness iwahakikisha they have numbers they all gwetha gwena negotiation imbi muntu ayeta kuendia after the kwere urethiria imbi muntu ayeta abio kurana na nkwere muntu onde Mheshimiwa Rigathi yo plan yake no ndo na kumenya wa tethere president but muntu unga gethe president muntu ura gethe president ri bargaining power wewe ira gethera ni oniriku kena maana in numbers na ke Mount Kenya tu ina numbers na tu ina numbers still inya bautu tu ina political powers tu ina political parties yetu no ndo gya kwa ilia kiome ke mogethira ntu kwenjuma tware ake amakine ne Meru ku getawa no peu inya gyo gyombite gwitha ke launch manifesto ekyo na buraki kwenda gwitha githithe ndene ya Republic of Kenya na inya kyo kia affiliated ke Mheshimiwa William Ruto na kitia affiliated ke Mheshimiwa William Ruto theri inya kyo kina demand ciakyo kirewe kamethene au kwa Mheshimiwa William kenda tukuthiata watu thithiri 1 2 3 inya ke ODM ugo kuona bakithi na muthongeri wa kanisa ya Katoliki Eliud Mwenda na itete na mbere kumeneria thirikari ni kira kuga ni mpangaratano kirirwangi rwa kithomo aciari bagita na mbere kwinyilekani ngarama ya kithomo ni wagibombesha shagongana amashukuru na kimonimoni competition na rero rite thirikari kwithira ikiagirithia mitaratara ya ugaibombesha kiri mashukuru kenda murio yotigete na mbere kwinyilia mushiari nkiruki na uritie thirikari kwithira
gwithikira kiriro kia aritani ba JSS bara borite thirikari kwithira ikinge wirane bwako bandika permanent and pensionable. Riboti ya mandiketo anteto kuma murio yo igembe mukiri onkonja na mwomoyo arimu ya JSS witete na mbere nthigurune ya Kenya riu mwitoro wa mauta ya Ngai kana Father Eliud Mwenda okuma nterese ya thiruru jene nombeta kwithira akiuri thirikari bathikire matesa ya arimu ba kenda basoka skuru na bakiririra sina na baritaneana bara kubatire na endete boya kwithira bakinyilia arimu ba ende kababajuriria mawira neyo nkaromba ohusika thirikari batutethererie arimu betu bakagoma ibanenkerwa kira bagwitia nikenda uturo bwao bomba kubua na kinya nthiguru yetu ithirwa ina thiri na nto bomba gutetheka kaita kau kiri fatho yo no wetende monkathai aciari muno bantere ciembe ni bethirite batacokia na bo skuru nikira bakua mbeca ni ciurite na kimera kikemera nikiaitie mbeca buru na ikietwe mbatiki ngontore kiocokia na skuru batena mbeca kintu kia mbere mira ira etherwa the economical kana batethagia mono ki economy naja tina mbeca na ko nkaromba baraba kusika batutethererie kenda nto betu bomba kuona mbeca na muthia akiariria mantu ya koni capitation iretuma skuru amwe na mbeca cia mbasari na uriti thirikari bombe kwithia ni bautuma capitation ikiri skuru kenda na bomba kwithia ni bakuria skuru na kinya bayo mbasari kiri aceri bara bateririte na fee kenda na bomba kwithia ni bakuria skuru na kuthoma bate kwingwa public schools na ndi in charge of skuru ijiri nkanda na kirindara batena mbeca nonto bariuga mbeca iria capitation kana mbeca iria thirikari toma skuru itirakinya ko nkaromba thirikari bombe gutuma skuru mbeca skuru cietu na skuru cionthe nikenda aciari na skuru ciomba kuthwa ciina smooth learning na ko riu ni romba riakwa kenda ana betu bomba kuwata good results no mwanka bethirwe all factors cire considered ajumbe betu na ntobara bangi banenkanira mbasare banenkanire mbasare mapema ikenda ana batika interrupted dene kithomo onto basare ire moine inenkanira lakini kanenkanira the last week ana bambita kukaramuchie igitare nene Kedi Patramiro TV kuma thiruru jene Gembe Central mbita mukiri onkonja akari baruirirwo arera ni baruritie mata ningi bari na muthuro mungento baki olotera kera kiao mubunge Mugambire Ndikiri nikira baugite yatwikite mawirane iguru ya mawirane mantu yigie kwenga mundu jo mutumanu jura batwire kwegitarira ya ni wagibo mwanki jo stima nande ne boretie mawirane ja kwingwa ningi manya mwanki jo stima gokinya irinjira ya kubebelia kiri mundu jo mutumanu ne riboti duraniri na gitarirwa ne mwende online boni Athiatiba mumbunge wa Bore Mugambire Ndikiri ni bonanitie kwithira bari na kaita kakaumo kuthetera mumbunge u ara akiaria mo bonterecia ruire atariritie wikiri bo stima nturene ya Kairone akiwa tayari transformer ni cita kinya na stima ine ciambiritie mutaratara ya wikirwa Mheshimiwa Ndikiri taka atitete ngugi Kairone ikurekirwe stima na aza uzu stima itwa iciathimirwe kwejere nja cia jokua coordinate aturi bane akoje na weli form ituracainire mbuga mweri jo tathira kwa transform factory aza ari kuona ofisi esabusibo yaki transform ereo ni uri okumenya ogintu kithithagwa na process eza kwithira kwenjeta itajukirwe coordinate kana tojuriria weli katakite kanyomba kinya kandona gakinyuma au ikathimirwe stima na gikingi kikeja gikirwa au kwa my brother Ndikiri ngugine ka transformer ta kinyau ende gwe process ine nonto nithimi na nto ibasainete wiri kulukia aria kathomba ni bareanite na nteto ii bakiwa mumbunge wa atwire obera baekirwa stima na bationete ndalili yacio untu bauritie Ndikiri kwebana na kuringa siasa na mirandi ya witi na mbere ende ikinye maturene nikenda ingia wira ne bwawe tega ndeje ndathugana Ndikiri kwi
transformer augite na cia 12 wonde mukuji mucemanio ni chora twari koguo ni ngujite mbice kwina stima naja ni kwethira gutina stima naja na makasana koguo bwana rindikiria ngukwira uju mbetogwa ntaikana akwenda kwira tika mucetho na ntu baibo bakweja kura bakundie stima no ntugire wina transformer 12 na gire 12 utio kuona inyemwe koguo bwana rindikiri woni ura kwenda kwira ukaukiria maguru utethia antu baku no choke mbasari taka chiechia ku bwana mwesimiwa rindikiri mwana wonde no ne mbasari no tungugo kwa aciari ba mwana batechokete skuru na kwe mwana onge ndaigitwe itheringa thimu eromba mbasari na mbasari ire chithero chiechia thirikari ku bwana rindikiri taka chiechia ku nengeria na bakathome nikenda bombo kuringira kura no ntuwaga bakuthoma ri no ri kuga kwa kura ndo ka ura rindikiri gatina ngugingi katina inyengi no iu eneo una ndina gugakara bubuye anto bakara miundu no anto bakyaga stima enda neni kurombe kura bote kurumana na inkwenda mwega uga kairo ne kwena stima na anto baba kairo ne okirie ni njara bambiro te stima balona na ndio okiria njara ampara balembera stima cielo cie kairo ne do ticho cie nao batena cio o kachi ejete kweje ikeja goto yanje so to terete akeja yanje so ateja na ndeka kwenda kora maizi etengana na mtowe au bakadithia muthinga tati gyako gitatia na ndena lina na ndikiri lakini ugo nto no natinga terie bo kaleke no to stima kwanza batu to ali tirogono ru turanoga tureka michema ni ukalize nenge eta wa Pentecost ya tutwa no ngoka ulia Paulo kibitigele yale aja twekenge factory turanoga stima na ndi turekirwe ri ndikiri ndio to tegete ata ndio tegete Kiripotera Mero TV kumabore mbita wa mwende wala iboni nabo aciari ni boritwe kwithira bakiyeka ibai kwata mbaru kithomo kia ubudi na otea iri njira ya kumbithia mbeu mbithi kwirutira ngugi na njira ciobo ene kushukiria kiuchumi ibai inyake muturire aritie ja uri mubangania wa mitaratara ningi wetina mbere kirishi kumbunge kia tigania East Alfred mwirigi ikiranga akiaria rintere cia rujo otaburia mwandiki wetu wa Nteto Alfred otaburia mwandiki wetu Adams Muturia wa Therenja agutariria Alfred Mwirikira ngoro manager wa obisi ya mubunge wa Shombuka Tigania East Mpurabori ndombete cheri barabena na barabatromba kwithira wikuma universities utiripa ikiana ba kirithukuru cho bundi na otea kenda bomba kwithira bakiwatira kosi mwanya mwanyiri kumba kwithiki bateithia uturone bo kithomo ketiti ai utethiana baraba kwata ndimu no lakini bato twina cukuru enjara mheshimiwa weta achumia amirombera computer yana amirombera milioni 5 areta kuo lakini tutikureta na mwana ai watandi tukaluso puno haria ome na ntwari tano nyako bithe roiro poya bothukuma mbeche ubu munekera thukuma iyo thika iyo pame yako bithe nyumba yai kutwikare tukwenda kubithe nyumba twina na baina skills niki entu kina maana aciari be yara baikiana ara kititi ai kenda tumbo kuria cukuru yetu no tumweshimiwa no ameanjiriri kana kawe na hivyo amuchokire thirikari na ringi aina ororo na cukuru wira alimu thai kureta cukuru wete na thina nyemwe ana bariuma kuria bakia kuthoma kuna batu ana beto barapa ina ndio tino bawita ikia mwana ara wate diploma kimutethie mwikia wate certificate mwana bo Alfred Mwirigi nombete kwitha gitaririo bwa boke arauite muno kwithira mubunge Mpurabori nombete kwithira kampire thukuru emwe yo bundi na ote anterecha mikinduri na kuibanga kumba kwithira kampire ngenterecha karama achiri babengi batumbete kwitha wikumiana bo thukuru arombete kwitha kibaromba kumba kwitha bagitiri bo tumira kanya karaba ine thirikari kumba kwitha wikumiana bo kriskuru kenda maba kwithira bagitite bo bongwa arankuruki wete na ba kumba kwitha wikumakiri thukuru icho bundi na ote bakomba kwithira bakiwatira kosi mwanya mwanyire komba kwithira ikabateithia kirotorobo pane ana bamo baratukirira na mechi bakaurira no ntu mwana atawata ngirindi ya university ukarekana no mwana awata simainasi wa mutote kumya simainasi ni weta karua ruara akaithena maratasi yawe oikwa kawe akumira kakari ongo ka NHF ongo kakari mwana atonya no na atuta iyo ntu etukurie TTI no ntu evasion ya mheshimiwa naenda ekuria mikinduri mno na nyoka ili antu barabari ya mikinduri TTI ni ntu kimwe kuretia mikinduri mno weta mikinduri retu ni ukurana rwiro mno na bila bio tuma ekurani ntu imwe bila mheshimiwa aretete kuo TTI ni utethia mno last year mporo no yeta na baila jigetha buramenya
kinya githomo na ndropere na bare aira bionthe utebyo mwana itakua era wake na ikinyara na itathome umoma ukunare boyin kumenya no ntiri nderi yenshughulika umwikia so kathera wena mwana na yatabaile ukathera wena mwana akwenda weta titi yara ya maingi na tethakia wikia no na tukara wikia na no tukithomokera kingi ka titi iyo kina uteithio ba thirikari na uteithio bra thirikari ibo tumana bakathoma nkoroki batu chupure mantu afisi mheshimiwa weta yana ofisi ire civil registration Mikindori ana barabande kurokuba ile diploma na bathomete titi yayo hii Kiripoti na Meru TV kumatia Betanda Muturia wa Thirinja. Riboti ya Adams Muturia wa Thirinja igatuike break yetu ya mbere akire metha ya nteto ogeta kuraya ni tucokerete. Ng'inang'inene kia mutindo kangangi kore kongo kamechemo kuborera na uthongi ganku gwate ukeni aja Bezalel ote Omeru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi highway. Bezalel ote Omeru neju muchijwa kuruka merere na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria biri na shama kumariko nerietu na bithuraniri na uteabo kinande kuthuranira michemanio kana cooperative event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Mujiari nukuri niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkorokaire nuntu M College ni atongerete ki kithomo kia utia na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria M College mwana waku akegwatira motia makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mcollege.ac.ke kana uturingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934 ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. M College, skills to go places.
nugatetheka na igita rĩa kuria kubua rĩkũrĩkio kinya ijau igũrĩra bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria citagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ujo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata ciringi 55,000 ukwana na 2,557 kethiro urenda kuriaga ontuko ni ciringi 350 namba cietu cia thimu ni cieji ukuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki cietu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card KRA pin na galanta umwe ijagu tigintukagia gwetu no gatetheka. Ketheka na ni bwega muno no ntuboita na mbere kurumirira kirimetha Nteto Meru TV twambiririe na kira kiabata kiri mukari nayo ni maendeleo yare bati kwithira yakimukinyira amukuma kiribara na bobai twanya totongeria ario MCA mwanka gitekia rise ende akari Banyaki East ni bashumiritie kwithondekera barabara baribo ene egitumi bakiolotera MCA wao nekira bakuga ni wagi bwa mirandi ya weti na mbere ningi bake mutharikira na komeneria kira bakuga bagikira latirine rutungu gibwawe ni bakona utikio ethirite bakigunika gukirokira kirotongeria bwawe ni ripoti dunaniri na igi tarirwa ni MC Mwitonga muthenya jwa narua antu Banyaki East batindite kuthondeka barabara iria yumirite kamoja gwitarwa Nyange untu buria bumbite kubatiga na biuria bibingi bakiuragia nyuma yabo gutarana ina munene wao etire na abarokeretie baithirio barabara nuntu bwa gitumikire ku onde to amusamarira muturia ntura ya Mogone na Gatoro oni ntukweje na batu kuthondeka barabara na manto jaja kuingia mono tutongetu director school Embrace Academy no mfadhili wetu batongetu na bange baturi betu baba afadhili bange tororia njerete mbere kuthondeka kinyanjere ya Gatoro ne thondeka kwa tutongetu na director Embrace Academy na mheshimiwa munene nejere na batu kwatirikira andiko na kinyatha ino bafadhili betu na turi betu bonde baumira nikena tuthianjira turi amwe turoria atire itwathurire atongeria kuathurite MCA ituthurite MP wetu turoria mbeca iria cibati kuthwa cithondeka njira njure inaigwita njira nje niyo yitite nara cigo njitite Kinani njira nitite ncera etiene etwana naro Nyange tauni na skuru na Nyange na arimu bagwita bamabatita skuru bacereri ibyo tumyana bagoja skuru aciendene Nyaki East turoria atire antu baba ojo kethi anjira ikathondeka guonga ngai ndiru twari njira nere Gatoro gwita munithu na arua twinjira ne jengi atukuga atire twicokire atongere baba kuromba iteje baga honorable James munene no ntoibo tu support na bila be na bio na teka bandiki tukauga ibwaga mono tutokorwa imone director school yetu Embrace Academy nwe no tukethira twe tutenge twatura na arua no ntu inyaciro yambira gwandoti imwe ka ciro twi mucokeri nywe nkatho na turi betu Bagatoro na Mogone twabere ibwaga mono tubanguge ira tomba gwita na arua turoria atire anarwa ndo abatete nguge na ibo kuga na bamo bena na skuru bange bena ngonge barenge tora bagita antu badirika turi kwa kwa besi ko mubukono yo muntu inganirite turi ori atukathie njira tuko gitare onte one time duga atere antu MCA wato igofagiria MP wato igofagiria senator wato igofagiria na babo bange igofagiria wote mbeta kwa ndombe ngai moteteri wanto urota taira antu arabate kombo kinya amandi buti
Oni mbeta wa Bilomina nkirode kedenti. Nande muonoku. Oni mbodi neterecho. Tukwe tumaye kwale tumayecho. Netere. Bengene nende kinyaka aja ojo mwele kwa ito na noro uoja nyanje kwa tu ankole ya nyanoba. Aya. Nekadere nende data waja. Na mbodi netere to mbodi ya waiti. Etigeria mtuko inkaye kwa to mbodi. Na ndere ndoria mwana ineterende aiko mukenya muna ineterende ndekadere nona bikibiki nedo keria mboria ajao ntabekande wanga kinyandagwa ona kinya chibo antule unombete kinyawe kwithirwa ari mwathiriwa ni untweta na bikibiki na ariuga igitalo no mwaka gakinyaga chereri micemanio ne ibwa gandethira atubathuranite njirende gwitarwa nyange betawa jakubukirinya cibora nyange nibwa gandethira atugakithondeka barabara ije kuringana na thina ire rio njira kuma Ranyange kuja Ramine kuma Ranyange kuja Ramine nongo ugekira ukeja na meri ukeja kura thina ni mbi kiabiri twina thina ya ukaria nontu mburi ya mama kirote kuiwa kirote ari aja kuiwa antu batengi bakuthingata nontu banjira kuthuka bikibiki charemwa nyantu bungo ta maguru thina so atukuromba atiri njira itutegero nontu atuku ire itietu tugwite tatu tukuromba we are demanding a right yetu ya kuthondekura barabara ituje ne county na county na antu baire baranene ngabana na FCA bawe itutegerwe bayo tigotejirwa 2026 itujibwo ijite ndiye bugatwira atia utena stima utena ura kungana barabara tigu mukeja muntu akamakirwa na bila thire no ya jakist ya bwana muna muntu akamakirwa skoshi tiewe osko 0% no urogeta osko 1% we sawa ni umpenda kuwo kwe na ibwa no bagatoro no tuma bwathiti aja kwamba kumbera nade mwaria nyuma onge ni bombeta kwithirwa bakiaria na kuonania kirigaro kiao oni beta wale beta midiga kianja ndontureje ora wakara njire ora wakara ntije ni era wangane siyine national government ne county government lakini data ko gugunda gugu ne county government mtoro batiko thithia njireje ini MCA no kuigwa njire bejere bathithe kuma mukuronge ora ithe onani kirago ya kwita bekira ndiko kuma na witoroko batigaja ora karia thai gote gwiteka toruma njire na twetete okinyana bonga batugomba gwita ito kuria muna amuna inare tokeja kuthithia njira ojore wainare na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwetonga nkiripotera Meru TV. Thirikari Meru ni uritwe kugwata mbaru biashara yegie wendia bwa ngare boni nyuma ya kampuni ya Kaflex kwithira ikiambiriria monaniria yegie wendia bwa ngare ntuko ya royo ne riboti idhuraniri ni mutugia okiambi mathaja makai yake mbere ya kurugurwo kwa mubango jwa kwende na kugura ngari jura jubanganitwo ni Kaflex aja kaunti ya Meru jura jukajitheka kienene gia showground mubango kuringana na bamwe batongere na gwati mbaru baugite jugatetheria nene gukire uchumi bwa kaunti ya Meru itwithira tu number 4 ndene ya Kenya so ke 47 counties Meru ni tuongeretie ninya sana kiuchumi na ntukona inya ngari ira chonde ikugurwa kuma Mombasa wona mbere meja Meru so Meru mantu jadi GDP tu mbere tu ina economy thongi na ukorwe tu na cash crop yetu emira so wendie mira na uwe joka gura nawe kagari gaku gakathongi kuruki mubango jone jweregeri kugita ngarama cia Meru gwita kuraja guchwa ngare kana kinya kwendea kagita bare na ubatu ni tete gukuria biashara cia Meru na ni tete ku open market nya cia ngare na cia inya bare baenda spares na bukomba kuaria na antu bara badira na ngare directly bote kweta through processes indaja na ngarama chenu komba kunyia. It will help us, for example, kama vijana watapata kazi na at least inakuza
kaunti yetu. Ni unduri bakoromba thirikari wamwe na biashara ba Meru kugwata mbaru na kuyika mubango joju. Itukuromba support nene mburuki ya na biashara na itukuromba support ki thirikari ya kaunti ya Governor Mutuma twebera tafadhali pa support vijana na ntu idea hiji ekumara ome egweta kureta ngari ingi kuma ome idea hiji nande bonde ngari chikonekana ndene ya showground yetu ndene ya county yetu moroto yo kuleta kaba za Meru ni kumba kwithirwa ikunyithiria murigo antu bakuthibwa Nairobi bomba kwithirwa bakiyaga county ya Meru kingo bomba kwithirwa biashara cia ngari ciao chumba kwithirwa ikethi na mbere bwagirite. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Musiasa Mithika Linturi na witonyetie takaune ya giti kia ungabana kaunti ya Meru akiaria mucemanione na maabisa kuma FKF kuma icigo ne bionde kenda bia kaunti ya Meru na tariti kira kuga kebata ni gukiria ciewa bia mbeo mbithi nya gukurukira mubira jwa maguru na renkiroki ariti mantu yegiwiti na mbere maturene akionekana kuminyira manyiri akilenga mathaga yawe kiri utongeria bwa thirikari ya Meru ningi utongeria bwa Rais William Samoei Ruto nikira kuga ni mpangaratano ya kiuchumi ni riboti ya Jeff Wagituma. Na bwatongeria ba michetho ba FKF muthenya jwa narua ni bakinyite amomba nja kwa Mithika Linturi na kuromba mutongeria uju kugwata chethi ba kaunti iji njara kubokiria na kinya gukiria michetho iji nundu thirikari karirite gitiko kagita gaka ni thirite kibatejaniria Niara nawe mutongeria uju augite nuntu netikitie na ngwataniro akethira akigwatanira na chethi ba mibira iji tuwatanirite ou ngwika utha bwande ukamatamburio yo twena nchamba hii mantu yau ni rahisi lakini nontu mantu yabo kuharira cia short term or immediate short term we must also plan mantu ya long term solutions ya problem ira chinacho. Nkuruki mutongeria uju no ritia chethi baba atongeria bao na mashabiki ni bethere kinya bakiambiria vuguvugu ya kuromba giti kia ngavana kia Meru County kithire giki Mithika Linturi ni kenda nandi rwangiruru rwa michetho jukethera jukijukia mukondo jungi ni ontu babu bwinjire Mithika will not be is only a partner kana an equal among equals na tuibahanga ukenda tumba kumbirundi sinanje na team irayumba wiki ya Meru to the next level babo iko kumenya ngubura tutina problem babo kumenya nyite byabo kuenda kuromba within thirikari yake umbo hoteli you already know so for you to get what you asking for you only need kutoka mashinani na kumobilize yantu kuoya kura baba teoyete kwambiria movement ya Mithika for governor kura iringwa tariki 10 mwezi wa 8 patangazwa then your problem is sorted utithi nenge bwetha bwenyo ne ondu utithi abwena thina it is because na ontonko wirwa thina bwena cho tuti address problems cia Meru na kuita antu michango rionthe na wita kuromba mbia yabwe kwenda mubira kana muntu ngwina problem no hewe ile short term problem ila tukwenda kundiro niyo thai. Nkuruki mutongeria uju na ugite we ari tayari gwita na mbere gukiria ye waja kaunti ya Meru na kinya korotithiria kiara mutongeria urigitine kia ugavana gwa kagita gaka uria ugite gwa nkurukie mwaka jumwe nandi noneni ati kumenya ngugi yawe yongwa egitine kiu ni riku believe wa kunguru talent yana betu kenda bomba ku identify mashinani bomba wikia mwanka narandu tambiria tuti ground na ubori tukinyama sub county yuchio no mwanka county na mwanka national. What we need to do is baubu menye kenda maisha yetu yaudha go and work hand. Let us look for government. No so government we look for government so that we can be able to resolve or sort
our problems known to our government as resources, as power to levy taxes for utilizing to resolve problems yanto. You can imagine if the Ango governor today, what I would do can be able wait here, can I within the year, can I at the beginning of the year in my financial year, can get a budget. Your finance, sports activities, and then the chief officer, sports, urogomea, budget, ya football, account, this year, ne 50 million. Negera na wano, kwa ni manto ya kacha, na wawe na guo, yu bahangite mbesha, manto anjuri, na manto yange, manto yo ya fadhiliwa idrikari. Teko veni ya korono waka hayasia. Abo yabo ikiro ngari nebo iko State House president. Ate yang korombo ne kwenda wiki yangu State House president. Nonto atena kulua teko me wote zile kwanda. So babu ibo ke hawete kia kato tuwe dhirikari ku resolve the nasi yetu. That is the beginning ya permanent solution ya thine ya tuinachio. Kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Muthia yo yarato kubanganite akiri metha ya Nteto Meru TV. Kushukiri nkatho cia mwanya ni bwega nondu bwa gututhura ugitwethia nyumba Nteto iri na igweta katetune ka Meru. Ni Mbeta Wakabwe mutharimi na kumakithini kiriwe na kimoni. Thank you very much. Ukoliluko tungatera kiri mitandao ya kinandi at Meru TV Kenya kwa mukira Nteto kumadena odena gonto oborego tondoka idha wa idha ntuko masaka kwani masaka makasi kwani makasi.